Ofîsa ragihandinê ya Kantona Firatê ji bo nîqaşkirina zagonên ragihandinê piştî guhertinan civînek li darxistin. Di civînê de hevserokê Ofîsa ragihandinê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê Ciwan Melle Ibrahîm û hejmareke ji rojnamavanan bejdar bûn. Ciwan Melle bi berfirehî li ser rewşa Sûriyê û geştdanên dawî axivî. Her wiha guhertinên ku di zagonên ragihandinê de çêbûne ji bejdaran re şîrovek gire. Di dawiyê de rojnamavanan jî derbarê statûyê ku hatine bi destxistin ji Rojavayê Kurdistanê nirxandin kirin. روشا لهرمه دقومه عالی سیاسی داد عالی اولکاری داد عالی لشکری داد روشا جواکی هر وها راگهاندن و روشه داد کار رولکی چرنگی بلیزه حتی که آسته رولا خالیستیه یا نه و آستنگی و زحمتی کو دکار راگهاندن در واسط بن چام دکان سرراست بکن هر وها زاگونا راگهاندن یا هنگ گوهرتن لی هاتنه چیکرن و بریا چند هفتهان هاتو اری کرنج عالی ملسا گلان و او جهاتن نقاش کردن.